uri kuri the mic radio na TV. Eyo one more time. Wari uzi ko hari imwe mu minsi yigize kubaho isi igahagarara, imijyi igatuza, amajwi yose akazima, atari kubw'imiyaga myinshi cyangwa se imyuzure, ahubwo ari ibisasu byagushije igihumure imitima y'ikiremwamuntu. Murakaza neza nanone kuri the mic radio ndetse na TV. Uyu munsi rero turaganira ku bitero 10 by'iterabwoba Simusiga byahungabanyije isi n'ikiremwamuntu, bigasigira isi amateka y'amarira, ubwoba, impinduka zikomeye, ndetse rero kandi n'amakenga ku kiremwamuntu, bigahindura n'ubuzima bw'ikiremwamuntu muri rusange. Yes, reka dutangire rero ubundi duhere ku kintu cyitwa iterabwoba. Iterabwoba ubundi ni iki? Ladies and gentlemen, iterabwoba rero ni igikorwa cy'ubugizi bwa nabi kigamije gutera ubwoba, guhindura wenda nka politike cyangwa se kwihorera mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo urabizi yuko nyine ijambo iterabwoba rikunda gukoreshwa cyane muri politike, ariko no mu buzima busanzwe bwa buri munsi hari igihe ujya kubona ukabona nyine umuntu arimo arakubwira n'igikabwe, cyangwa se umuntu ukabona nyine ari kukubwira nabi agira ngo wenda wikanga umuhunge cyangwa se umutinye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu buryo bwa hafi, tutarinjira cyane muri politike. Iterabwoba ni iryo ngiryo, ni igikorwa umuntu akora atagamije icyiza cyangwa se atakubwira icyiza, ahubwo agamije kugukura umutima kugira ngo uhahamuke cyangwa se uhunge wirukanye cyangwa se umutinye pururemoma, kugira ngo rero abe nk'igihangange imbere yawe, wenda ashaka kugukanga, ashaka kubuza wenda ibyo uri gukora runaka bitamunyuze, cyangwa se ashaka no kwihorera wenda nawe ku byo wamukoreye bitigize bimunyura na rimwe. Ladies and gentlemen, rero akenshi ni igikorwa nyine gikorwa n'amatsinda afite imyemerere ikaze, uburakari cyangwa se intego za politike, ariko tutirengagije yuko no mu buzima bwacu bwa buri munsi nyine naho habamo iterabwoba. Tugisobanura neza ijambo iterabwoba. Iterabwoba buriya rero rigira ingaruka nyinshi cyane. Ukimara kumenya yuko hari ibikorwa kenshi biba bitagamije icyiza, ugomba no kumenya yuko hari ingaruka simusiga iterabwoba rigukoreweho rigomba kuba ryagusigira se cyangwa se ryaba rinakorewe ku bantu benshi, hakaba hari ingaruka nyine simusiga rigenda ribasigira. Twavuga wenda nko ku bitero by'iterabwoba bigiye bikomakomeye, usanga abantu bagenda bapfa, abantu bagahungabana, hakabaho impinduka mu mategeko ndetse no guhindagurika kw'isi, amasosiyete, imyumvire muri rusange, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Yes, nimba rero ukurikiye The Mic Radio ndetse na TV, ndagira ngo tite dukomeza ngende rero nkunyuriramo bimwe mu bitero bikomeye 10 bigize kubaho ku isi ya rurema, ikiremwamuntu kigahahamuka, ibitero byahungabanyije isi muri rusange. Turagenda tuvugamo nyine bimwe bigiye bikomakomeye byagiye byigarurira ikiremwamuntu bikagihahamura mu buryo bufatika, ariko kandi bikanarimbura imbaga z'abantu batari bakeya kuri iyi si ya rurema. Ladies and gentlemen, rero mumwe mu bitero 10 bikomeye byabayeho ku isi, hari igitero bita 9/11. Rero ni igitero cyabaye muri Amerika, hari ku itariki 11 Nzeri mu mwaka w'2001, ubwo indege enye zafashwe nyine n'abarwanyi ba Al-Qaeda zirasandazwa neza, zirasandazwa barazirasa aho bita muri World Trade Center ndetse na Pentagon. Ahangaha rero abantu barenga 2977 basize ubuzima. Iri rero isi nyine yaje guhagarara, isi imera nk'ihagarara. Ngira ngo murabizi yuko ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gikomeye byatari. Iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika igize ikibazo gikomeye, ujya mubona yuko bisa nk'ibigiye ku affecta isi yose, cyangwa se wenda nk'iyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomoje ku kintu wenda yafatiye embargo bimwe mu bihugu by'ibihangange biba bihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
Amerika ubona yuko aho kugira ngo ingaruka zigende direct ku gihugu wenda bafatiye imbarigo cyangwa se ibyemezo bikarishye, ahubwo ibyo byemezo bibanza gukwirakwira isi muri rusange. Yes, iyi ngiyi rero ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo nakubwira yuko nuko abangaba ba Al-Qaeda ubwo bafataga indege nke bakazisandaza rwose ahangaha muri World Trade Center ndetse na Pentagon, abantu barenga 2,977 bahise bahasiga ubuzima. Ari nacyo rero cyatumye isi yikanga cyangwa se isi igahungabana muri rusange, kubera yuko nyine urumva n'igitero cyari gikomeye cyahitanye abantu benshi, ariko kandi cyanakuriye no ku gihugu cy'igihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu bitari bisanzwe cyane mu mateka y'isi. Iki ngiki rero akaba ari igitero cyabaye ku itariki 11 Nzeri umwaka w'2001. Iki ngiki rero bagitazira 9/11 cyabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyagiye gisiga rero ingaruka nyinshi cyane. Amerika yagiye ihindura amategeko, ishyiraho ibyo twita Homeland Security, ndetse rero itangiza n'intambara muri Afghanistan. Ngira ngo abo ngabo bakurikira amateka nyine, ibi ngibi bakurikira amateka mugiye muba mubizi akenshi cyane, kuko ni amateka nyine atazigera asibangana ku isi ya rurema. Ni amateka yabayeho yahutaje ikiremwa muntu, ariko kandi yanahinduye na system y'isi, ariko by'umwihariko muri politike. Let's go ku mwanya wa kabiri. Hari Madrid train bombing. Ntabwo nsize kubera ko ndikubwira inkuru zishimishije, ahubwo nuko nyine bino bintu ari ibintu byagiye bibaho biri très bizarre cyane, byagiye bihutaza ikiremwa muntu. Aha naho rero hari ku itariki 11 Werurwe, akaba mu mwaka w'2004. Ubwo rero muri Espagne ibisasu 10 byajugunywe kuri gari ya moshi, abantu barenga 193 barapfa, abandi barakomereka cyane. Abiyahuzi rero barwanya intambara ya Iraq babigizemo uruhare. Espagne rero ihindura ubuyobozi, ihagarika uruhare rwayo mu ntambara. Urumva yuko rero bimwe nakubwiraga yuko akenshi ikintu twita iterabwoba akenshi biba rifite intumbero cyangwa se icyo twafata nka target, kugira ngo nyine wenda hagire igihinduka cyangwa se ukora iterabwoba nyine yigaragambye cyangwa se n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye. Urumva yuko iyi ngiyi rero yari Espagne yari ifite uruhare mu ntambara. Aba rero abarwanya nyine intambara ya Iraq babigize mu ruhare, hanyuma Espagne ikuramo akayo karenge. Iyi rero nayo ni ikindi gitero, mbabarire, iki ngiki nacyo ni ikindi gitero rero cy'iterabwoba cyahungabanyije isi muri rusange. Si ibyo ngibyo gusa rero, kubera ko turacyafite n'ibindi bitero bigera muri 7 byajegajeza isi. Uri kuri the mic radio na TV. Hey yo, one more time. Uri kuri the mic radio na TV. Mic check 1 2. Ladies and gentlemen, this is your number one host, Bosco Butura. What's good, my beautiful? Yes, alright. Tukomeze rero n'ikindi gitero cya gatatu cya London bombings. UK ni ahangaha ni mu Bwongereza, hari ku itariki 7 Nyakanga umwaka wa 2005. Ngira ngo urumva yuko isi yari iri mu kaga, kuko ku itariki ngira ngo 11 z'ukwa 9 muri 2001 twe turi muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Al-Qaeda ariyo iri gutera ibisasu, ariko noneho haza ikindi gitero n'ubundi mbere nyuma gato ho imyaka 3 muri 2004 muri Werurwe, ndetse rero no muri 2005. urumva ko mu Bwongereza hahise haza rero ibindi bintu bikomeye cyane, ubwo ibisasu nyine byarashwe ku modoka zitwara abagenzi, abantu 52 bakasiga ubuzima. Abiyahuzi rero b'Abongereza nibo babikoze, byerekanye ko iterabwoba ritari kure nyine ko rishobora no kuvuka imbere mu gihugu. Ibi rero nabyo bikaba byarahungabanyije isi, kuko iki gitero cyaje nacyo kiyonga ku bindi bitero 2 byari bimaze kuba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahangaha nyine muri
Espagne. Ibintu rero bigenda bikomeza gutera abantu ubwoba bibaza bati ni ibiki byugarije isi. Ndakwibutse ko turi kuganira ku bitero 10 byaba byarahungabanyije isi muri rusange, bigatuma wenda hagenda habaho impinduka zigiye zitandukanye muri politike y'isi. Reka dukomeze rero mu gitero cyabereye mu Buhinde, Mumbai attacks. Ibi ngibi rero byo bikaba byarabaye ku itariki 26 kugeza ku itariki 29 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2008. Abitwa Rashkalaye Taiba nibo rero bagabye ibitero ku mahoteli, amasinagogi, amagari ya moshi, ndetse rwose abantu bagera ku 166 bahasize ubuzima. Bikaba byaramaze iminsi 3. Ubuhinde rero nabwo bugenda buhindura gake gake byinshi muri politike, buhindura nyine byinshi mu bijyanye n'umutekano wabwo, ndetse kandi ukomeza kugenda ufata n'ingamba zikomeye cyane. Urumva ko isi muri rusange yari iri mu kaga. Ibitero byagiye biba byikurikiranya, ariko ntabwo nasimbutse igitero cyo muri Nzeri 2004, itariki ya mbere rwose z'ukwa gatatu muri Nzeri 2004 cya Bislam School Siege. Ibingibi rero akaba ari Cicinya bafataga abana bakabafata nk'ingwate. Abana 186 barapfa mu bantu 334 bari bashimuswe. Isi rero irarira, isi irahungabana. Uburusiya burarakara cyane, butangira intambara ikaze kuri Cicinya. Ibingibi rero nyine ni ibitero byari bigamije cyane cyane guhohotera abana, kuvutsa nyine abakiri batoya ubuzima, babashimuta mu buryo butemewe na gato. Twikomereze ku gitero cya gatandatu cyo muri Westgate Mall angani muri Kenya umwaka w'ibihumbi 2013 ku itariki 21 na 24 Nzeri. Al-Shabaab ubwo yinjiraga muri mall nyine irasa abaturage, abantu 71 barapfa. Kenya ihindura uburyo nyine bwo kurinda ibikorwa remezo, ariko Al-Shabaab still n'uyu munsi ngira ngo murabizi yuko umutekano nyine w'iki gihugu nawo ugenda nyine ugenda ukemangwa, kubera ko Al-Shabaab ibicaracara hirya za Somalia na hehe. Ariko nyine ibingibi byatumye n'ubundi abapolitisiye cyangwa se abanyepolitike bagenda barushaho kuba menge. Ibingibi rero nabyo akaba ari ibintu byahitanye abantu 71 ahangaha hari mu mwaka w'ibihumbi 2013. Twisubire rero mu Bufaransa, Paris attacks rero ahangaho hari ku itariki 16 Ugushyingo 2015 ISIS igaba ibitero kuri stade, restaurant ndetse na Bataclan Concert Hall. Ahangaha rero nahabera ibitaramo, ariko abantu 130 baje gupfa. Ubufaransa nabwo rero buba indiri nyine y'akaga ko kuba yaragabweho ibitero, aba bantu nyine bakapfa rwose. Rero umutekano urakazwa byadanje. Ubwongereza ndetse n'Uburayi muri rusange hose bagenda nabo bahindura systeme y'umutekano. Ahangaha rero ndagira ngo umenyeshe ko ibitero bigenda biba ku isi byo ni byinshi, ariko hari ibitero karabutaka byagiye nyine byisukiranya, bikabaho abantu bameze nk'abahuze nyine, cyangwa se abantu bakiri muri toroma z'ibindi bitero ukabona n'ikindi cyituyeho. Niyo mpamvu rero bifatwa nk'ibitero bya mbere byaba byaragiye bihungabanya abantu rero muri rusange nyine. Akaba ariyo mpamvu tuba twafashe umwanya kugira ngo tugende tubiganiraho. Nimba ukunda amateka ujye ugenda nyine ukomeza wunguka n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Hari ibyo bita Oklahoma City bombing angana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 19 Mata mwaka w'1995 tudusuye inyuma gato. Timothy McVeigh ndetse rero n'umunyamerika waturukije nyine igisasu ku nyubako ya leta, abantu 168 barapfa.
ibiro bikaba byarerekanye nyine iterabwoba rikomeye byadanje ritava hanze ahubwo rituruka imbere mu gihugu. Ubundi rero nka leta zunze ubumwe nk'igihugu cy'igihangange ibi ngibi ntago byagombaga kwibaho, ariko ngira ngo ni nacyo wenda cyatumye kugeza n'uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika yihagazeho, kubera ko yagiye ifata amasomo akomeye cyane ku bijyanye n'umutekano. Turagenda rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko dufite no muri Norway attacks. Ahangaha no mu gihugu cya Norvege ibyihebe cyangwa se abagizi ba nabi baturikije ibisasu, nyuma rero bagenda barasa urubyiruko mu kirwa, ku kirwa, abantu 77 barapfa. Norvege rero nayo iba isibaniro y'ubugizi bwa nabi kuri iyi tariki ya 22 Nyakanga 2011, ari nabyo byatumye Norvege nayo igenda ihindura nyine bimwe mu biyifasha kuba yarwanya ibitero nyine by'iterabwoba by'imbere mu gihugu. Ladies and gentlemen, dufite Sri Lanka is a bombing. Ibingibi ni byo muri Sri Lanka umwaka w'ibihumbi 2019, hari tariki 21 Mata, ISIS yongeye kugaba ibitero ku nsengero, amahoteli, ndetse kandi abantu 269 bahasiga ubuzima. Abanyamahanga benshi rero bagiye bapfa muri Sri Lanka, nibwo yatangiye nayo kugenda ishyiraho amategeko akaze arwanya iterabwoba. Yes, ladies and gentlemen, rero impinduka ku isi zagiye zibaho kubera bimwe mu bitero nyine byagiye byigarurira uyu mubumbe dutuye, nuko amategeko mashya nyine yo kurwanya iterabwoba yagiye abaset cyangwa se yashyirwaho, wenda nk'iyi ngiyi bita surveillance, biometric ID ndetse na no fly list. Hagiye habaho kwiyongera k'ubwirinzi nyine mu mijyi, bashyiraho amakamera, checkpoints, scanners n'ibindi bigiye bitandukanye. Impinduka mu mitekerereze y'abaturage nyine, ubwo kwikanga no kugira amakenga, guhindura uko abantu babona abandi, nta kwirara rwose. Ngira ngo murabizi ko kuri ubu ngubu abaturage nyine basigaye bagira uruhare nabo mu gutanga nyine amakuru ku gihe hirya no hino ku isi. Hagiye rero kandi hanabaho gukaza umutekano ku mipaka, mu bibuga by'indege no mu bikorwa rusange nko magari ya moshi, mu butwazi bw'abantu n'ibintu hirya no hino ku isi. Rwose byagiye nyine birushaho gukaza umutekano, ariko ikiremwamuntu gihora kibaza ni ryari iterabwoba rizaba ritakiriho, ni ryari intambara zizaba zitakiriho. Ariko nyine abakristo bo baturusha kwizera cyane, bavuga ko intambara tuzazirangiza umunsi tuzaba twerekeje mu gihugu cy'isezerano. Nimba wizera rero intambara uzasiga mu isi wigire mu ijoro. Yes, iterabwoba rero ntabwo ryica imibiri gusa, ryica icyizere, ryica imibereho ya buri munsi y'abantu, rihungabanya abantu rero, ndetse n'amateka muri rusange nyine tugenda twandika, tukibuka, tukavuga, byose bigenda bihindagurika umunsi ku munsi. Rero nagira ngo umenyeshe ko ibyo bitero 10 byagumye mu mateka, kubera ko ni ibitero Simusiga n'ibindi bitero byinshi, wenda tuzajya tugenda tunakomeza tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye byaranze amateka y'isi n'ibikiyaranga muri rusange. Ariko by'umwihariko kuri The Mic Radio ndetse na TV, ibyo nibyo twagutegura kuri uyu munsi. Reka nizere yuko rero niba rwose wumva amateka nk'aya ngaya hari ikintu agenda gusigira, nyine ubushobora gukomeza ugakora subscribe kuri The Mic Radio ndetse na TV, ugasangira inkuru, ugasangiza inkuru zacu abantu benshi bagiye batandukanye, kugira ngo dukomeze kugenda twaguka gahoro gahoro. Ikiganiro rero ni amateka mu majwi, ngira ngo murabizi ko dusanzwe n'ubundi iki kiganiro tukigira cyitwa amateka mu majwi. Twifashisha amajwi tukagenda mu mateka nyine, tukareba ibintu biba byaragiye bigiye bitandukanye, hanyuma tukabisangiza abakunzi
bakunzi bacu. Thank you so much ladies and gentlemen, mwarakoze guhitamo The Mic Radio ndetse na TV. Ushobora kudufurenga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zindi dukoresha Boss Kabutura. This is the same place, the same house and the same vibes. Stay in touch. Amakuru yo arakisukiranya. I love you so much ladies and gentlemen. Stay in touch. Bye bye, ciao. Uri kuri The Mic Radio na TV. Hey yo, one more time. Uri kuri The Mic Radio na TV. Mic check 1 2, ladies and gentlemen. This your number one host, Boss Kabutura. What's good, my beautiful people?